Matej se šišao. Idemo se naći s Mikijem i onda na rođendan od Digrec. U školi pričamo ko Šrek, svi. Ice iz moje močvare. Ovo je moja močvara. U gradu. Opet se svi onak stanite i onda ću opet zoomirat, ko na prošlom rođendanu. Ikad. Jako, zašto ti me voziš ko manijak? Manijakom. Urega mamure. Urega mamure. Koga? Doju imida. Kad neko grane, onda je ovak. Kuridi ovarida. Jako se obrio. Da. Znači prepolovio sam si godine, s 24 na 12. Evo ga, slendi me. Slendi. Ja sam jednom našao Zaprešić. Ja ne kužim. Kaj mi to radimo uopće? Kad mogu, And through it all, she offers me protection, all our love and affection. I ja sam na liđi! Come on, this lady. And you asked me to kill. But you hear it down to me, son. I can't believe you didn't love me on marijuana on your wedding. Party handled. Onaj party jučer je bio dobar. Luka, ispričaj priču kaj se sad dogodilo. Priča je ovako. Jako je još se. Došli smo kod Jakova doma na party i Jakova nije bilo. I kasnije 20 minuta mi smo tu sami čekali kod njega doma. 7 ljudi nije došlo koji su trebali reći. Jeste s Armom, tako da nemojte se žaliti. Hoće novi video, hoće novi video gledati. Svaku nedjelju novi video. Ajde malo neko. Al malo. Ja staviš puno zbog videa, evo ubit ću te. Imam tu male zečiće i velike zečiće. Ovu svinju imam, ovo je berry. Daj ih sve 7 prije. Nije, tu još jedan. Za thumbnail, ajde dečki za thumbnail. Skaču mi dole. To su naša dječica. Zvukaj s ovim zećem, imate. Zvukaj stavim ovim zećem. Stavi, normalno. Tjokaj sad, tjokaj. Riki, kaj nam posleđa. Noga je sleđa. Ti normalno zavistaj s Rikem. Nisi mi to radio. Pa, bol njega briga, on ima svoje potrebe. Gledam kaj što trese to, ono. Rik s dvozicama, ono. Jel vas desi nekad da onak pričate s nekim i onda te neko ovak pogleda? Daj reći da ne slušamo cajke, da ljudi znaju. Slušamo cajke samo starije od 2000. godine. I neke poslije 2000. Uglavnom, prije 2000. možda 1900 tamo. Kako izgleda Matej Kona i ona kornjača, Snapping Turtle. Gdje smo? U Zaprešiću. Kaj radimo? Čekamo Davora. Da do pršu čekamo.